Bestecun mirang radio cek nau sajan nanangi. Wayan ngulgul Nanang gen. Nanang kan penggemar lagu-lagu Bali Sujati itu ya. Napang nawang masih deretan lagu-lagu terfavorit selama minggu. Nih Nanang kermirengen acara Rat Serinadi. Rat itu kan diadakan setiap tahun nang. Habis setiap minggu. Nah sing wayan gagal paham tuh ya. Rat Serinadi itu artinya runtutan tembang-tembang Bali di Radio Serinadi. Animisi 10 lagu terfavorit selama minggu tuh ya. Oh gitu nang. Milu sih nang. Milu. Terbaru saking Radio Serinadi FM. Dase tembang terfavorit ring acara Rat Serinadi, runtutan tembang-tembang Bali ring Radio Serinadi FM. Nyabran redide jam 7 semeng ngantos jam kutus semeng. Om Swastiastu. Saking rahasia Margi Urah Rais Marapura Kelungkung Bali 99,7 Serinadi FM bersama Serinadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Raja semua mendengar Serinadi FM salam hangat rakyat Indonesia kecunduk sarang ditiang Serinadi siar Putra Kusuma ring acara Rat runtutan tembang Bali rahina mangkin puniki ring rahina redite pinanggal sane kaping kutus sase September warse 2 dan pasti ke pendengar Serinadi FM aturan ditiang puniki sane mangkin dase tembang sane sampun presiden ranjing ring acara Rat puniki. Ingin langsung ke mantan mendengar Serinadi FM sane wenten ring posisi nomor dase aturan ditiang demun tembang saking kis featuring Yesi Diana main api. Dase runtutan nomor dase. Tanpa kendali, kamar muanadi melayang-layang di tengah beli. Terus merayu beli, menari-nari di pikiran beli. Beli seberindu, 3/4 mati. Beli sebakangan, 7/8 mati. Palianan rapi aja di hari ini. Agak-agak ngeri, takut nanging bani. Palianan rapi tapi dekati. Bermain hati, membakar hati. Membakar hati.
takut nanging bangi palianan api tapi dekati lagu main hati membakar 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 hati. Hey baby, jelas baca chat WA tiang. Sudah berulang kali tiang chat beli mas itu saya ngerti. Kalah hey jadi cuma ada waktu untuk tiang. Sudah maka lo ganti tuh saya nepokin beli. Tiang sudah kangen 3/4 mati. Tiang sudah rindu 7/8 mati. Pengalianan api ngajak beli. Sia runtutan nomor. Tias don liu anak yang orang ada nelungan kan beli tiang tu sing lakaringahan terus nanti yang tua kan beli. Jujur liu masih neng orang beli nyidang ngalene lena tu sing maka tang ngarambang tua adine beli sayangan. Bulan bintang memang jadi saksi terus nanti yang tekan ragan beli. Beli janji setia hidup semati. Tua adine banget sayangin beli. Jujur liu masih neng orang beli nyidang ngalene lena. Tu sing maka tangban ngarambang tua adine beli sayangan. Bulan bintang memang jadi saksi terus nanti yang tekan ragan beli. Beli janji setia hidup semati. Tua adine banget sayangin beli. Bulan bintang memang jadi saksi terus nanti yang tekan ragan beli. Beli janji setia hidup semati. Tua adine banget sayangin beli. Bulan bintang memang jadi saksi terus nanti yang tekan ragan beli. Beli janji setia hidup semati. Tua adine banget sayangin beli. Bulan bintang memang jadi saksi terus nanti yang tekan ragan beli. Beli janji setia hidup semati. Tua adine banget sayangin beli.
berjanjilah kau setia saling sayang. Kutus, runtutan nomor Kutus. Sepi kerasane jani tanpa ragana dine biasane ada nimpalin beli macandelan ngalutin beli ne jani tu ada di kenangan hadisu bengalahin beli megatin tresnane ane tumbuh mentik subur di hatin beline terasa gelutan hati ne rasa yang beli siduri adi ngelik siksikan ngisi liman beli ngorahang cukup sampai di sini. Mejan itu ada di kenangan, adi teka singgah di impian. Sakit mejan ni beli rasa yang adi subur duseng kegelapan. Buin mani belingi dengan sapan adi kal simpan kerjam kenangan dini di dasar hati beli dumagi hati di tu bagian ngajak pilihan isi duri depan je beli dini berdiri Anis tak teringat kenadi kenangan terindah beli rasa yang beli siduri adi ngeling siksikan ngisi liman beli ngorahang cukup sampai di sini. Mejan itu ada di kenangan adi teka singgah di impian sakit mejan ni beli rasa yang adi subur duseng kegelapan disagit buin mani belingi dengan sapan adi kau simpen bekerjam kenangan dini di dasar hati beli di tu bagian ngajak pilihan isi duri depan je beli dini berdiri Anis tak teringat kenadi kenangan terindah beli
Pitu runtutan nomor. Meski apapun dilakar terjadi, Belikar tetap mencintai. Berani mati, bersumpah mati, hanya kamu di hati. Jaga kamu cara dari. Nang beli lupa diri. Yang menyayangi setulus hati, terus singgul yang nolak materi. Penakluk hati, yang jatuh hati, tekin ragan beli. Setrum rindu tegangan tinggi. Yang minggu berisi main. Selalu kanan menggebu-gebu, selesai adote ketemu. Terpisahkan jarak dan waktu. Singi dan say beli bitu. Ini penting belis tak terengah, ada lancingin rasa ragu. Apa buin ngai cemburu. Apang tresnani tu sing saru. Dekanti mataku hulian rindu. Ganti mataku lian cemburu. Yang menyayangi setulus hati, terus singgul yang nolak materi. Penakluk hati, yang jatuh hati, tekin ragan beli. Setrum rindu tegangan tinggi. Yang minggu berisi main. Selalu kanan menggebu-gebu, selesai adote ketemu. Terpisahkan jarak dan waktu. Singi dan say beli bitu. Ada sesi nomor Srinida FM bersama Srinida FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Strum rindu puniki wenten ring posisi nomor Ada lancingin pitu pendengar Srinida FM nggih. apa buin ngai cemburu. Apang tresnani tu sing saru. Dekanti mataku hulian rindu.
Ingin mendengar Srinadi FM sane senang serang tembang puniki di mana numadik preside terhibur nge. Nah itu wentan sane pacang ranjing ring acara rat runtutan tembang Bali tembangnya ini terus nyabran rahine ring acara ngirim karya arseng tembang-tembang senangan ruining siruning ring edisi runtutan tembang Bali sane jagirau presiden ranjing tembang sane kesenengin pendengar Srinadi FM nge. Hingga pendengar Srinadi FM sane mangkin lanturan ditian dumun tembang sampun saya agak nge puniki sane wenten ring posisi nomor 6. Nah sireke niki sane wenten ring posisi nomor 6. Ingin langsung mantan aturan ditian dumun pendengar Srinadi FM sane wenten ring posisi nomor 6. Puniki tembang saking Dewa Tune featuring Ayu Puspita. Bingahang mungin toke serasa milu ngedeken ngaenang beli sing tahan matemu hati. Bali makalon tiang sing demen makalon enggaleng Bali mai dini nimpalen tiang Rasa kangen, rasa rindu dini mengadukan deje hati ngai beli tak deg-degan. Bingahang mungin toke serasa milu ngedeken ngaenang beli sing tahan matemu hati. Deje Bali makalon tiang sing demen makalon enggaleng Bali mai dini nimpalen tiang Rasa kangen, rasa rindu dini mengadukan deje hati ngai beli tak deg-degan. Ngai beli tak deg-degan.
Alus tutur beli, manis kenyam beli, menganyudang hati. Sedateng ngai rindu, ngai tiang uyang yen sing ketemu. Penyingakan beline, lentik bulu matan beli, sucenan di pipi beli. Rasa sayang beline, ane tiang rasa yang jani. Memang liu bintang di langit, tapi tiang milih beli. Oh, liu saja nak ngale, tapi tiang tetap milih beli. Beli ni sayangan, beli ni tresnain tiang. Penyingakan beline, lentik bulu matan beli, sujenan di pipi beli. Rasa sayang beline, ane tiang rasa yang jadi. Oh, memang liu bintang di langit, tapi tiang milih beli. Liu saja nak ngale, tapi tiang tetap milih beli. Memang liu bintang di langit, tapi tiang milih beli. Liu saja nak ngale, tapi tiang tetap milih beli. Oh, memang liu bintang di langit, tapi tiang milih beli. Oh, liu saja nak ngale, tapi tiang tetap milih beli. Beli ni sayangan, beli ni tresnain tiang. Saking gerahasiar margi ngurah rai Semarapura Kelungkung Bali. Siada sesio nanggup itu lan www.srinadiafm.com. Bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Guys, makan mie kari yang viral itu yuk. Ayo, mie kari yang pedes kan Neona? Yang ada rawitnya. That's right, mie sedap cup rawit bingit kari mercon baru. Mau coba? Mie sedap cup kari mercon, mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain? Berani? Mie-nya chewy. Kuah karinya creamy, rich banget.
Hah, pedesnya slay. Sedapnya meledak-ledak. Dan bikin beda ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys? Fix, ini sekap di kari favorit gue, creamy and spicy. Iya, gurih kuah pedasnya bikin lagi. Iyalah, mie sedap kap kari mercon. Sedapnya rawit bingit. Ya habis, gue nggak bisa HTS gini. HTS? Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Hai teman pemilih, Pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan Rabu tanggal 27 November 2024. Agenda pemilihan serentak tersebut memberikan hak pilih bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Bali serta bupati dan wakil bupati Klungkung. Pastikan diri Anda terdaftar dalam DPT. Cek aja di cekdptonline.kpu.go.id. Ayo nyoblos ke TPS pada Rabu 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu dan katakan tidak pada golput. KPU Kabupaten Klungkung, Nayaka Nayotama. Jadikan Klungkung jaya dan sejahtera. Jadikan Klungkung jaya dan sejahtera. Nayaka Nayotama. Umur udah nambah aja, harus mulai nabung nih, besok ke koperasi ah. Ih, kok ke koperasi? Yang kerenan dikit gitu di bank. Aduh, kamu ini dek, nabung di mana aja boleh. Cuman aku lebih milih di koperasi Pasar Serinadi aja. Selain setoran awal ringan, ada pelayanan transaksi online-nya juga loh. Dengan Microtech IT System, jadi bisa langsung cek saldo. Wah, koperasi sehebat itu. Iya, selain tabungan harian, unit simpan pinjam Kopas Serinadi juga melayani deposito, pinjaman modal usaha, dan KPR dengan bunga yang bersaing. Mau bayar telepon, listrik, PBB, atau PDAM juga bisa kok. Wah, kalau gitu ikut juga deh nabung di Kopas Serinadi. Unit simpan pinjam Kopas Serinadi, Jalan Mahoni Pasar Galiran Klungkung, telepon 0366227705. Rasakan bedanya dengan menjadi anggota Koperasi Pasar Serinadi Klungkung. Nikmati pelayanan ramah dan cepat hanya di unit simpan pinjam Kopas Serinadi Klungkung. Bersama kami, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Papat. Somah sing taing tepuk cuma kelayapan patang lama dimulai ni tekane jak pragat punya kal kengken nang ingat ken pianak somah takonang pipis jak pragat ngaku sing ngelah sekayane gede kalahne di kape koranane wawawewe ngelah somah ya pada punya gayane cara nangelah main HP gaginane patang lemah update story awai ti sepeng ngeketi saling kelakar ngain nang somane kopi sambil lanyakan nyidang mati tokan beli merasa kesepian udah pilihan ngebeli demen kelayapan ulian beli kesepian pilihan mati yang demen mati tokan ulian kurang perhatian coba ya iya lo pekapahin main HP sinah beli tuh sing lakar ke kafe ketimpalan ilo cuma uling selidang grapa grepe somah joget yang kuang perhatian bisa kal play banget timpal
somah, ya pada punya gayane cara nangelah. Main HP geginane peteng lemah. Update story awai bisa pengeketi. Saling kelakar ngaenang somane kopi. Sambil lanyakan ngidang metitokan, beli merasa kesepian. Udah pelihang beli, demen kelayapan, ulian beli kesepian. Udah pelihang matian, demen metitokan, ulian kurang perhatian. Coba ya na izina beli tu sing lakar ke kafe, ketimpalan ilo cuma uling seledang grapa grepe. Coba ya na beli bakapahin mamunya, timpalin tiang, dini nangis cuma iblis beli sing telah. Kau kopen kat kalama, mali badak itu di pererenan, mali gula kesini tempat bantal. Somah jagat yang kuang perhatian, bisa-bisa kal play bang timpal lalalalalalala. Coba ya na ilo pekapahin main HP, sinah beli tu sing lakar ke kafe, ketimpalan ilo cuma uling seledang grapa grepe. Coba ya na beli bakapahin mamunya, timpalin tiang, dini nangis cuma iblis beli sing telah. Kau kopen kat kalama, mali badak itu di pererenan, mali gula kesini tempat bantal. Somah jagat yang kuang perhatian, bisa-bisa kal play bang timpal lalalalalalala. Ide Dani sedang miringin radio Srinadia FM, ring sida sesinau pitu, lan streaming www.srinadiafm.com. Mimi, kengken nih motor nih. Jeng rosok senyak greng. Badah, motor kuang me servis tuh Gus. Beli. Mai aja beli. Ini motor panaknya servis malu. Aruh, kini ke bos Gumine loh. Beli males maklo di bengkel nawang. Ye, beli sing nawang. Jani anak Suba ada bengkelane nyaman. Bengkel Srinadi beli. Hari Minggu anak tetep buka. Beli sing perlu takut ngantosan. Di itu tongosnya anak nyaman. Kantin linggah, tur free wifi beli. Ah, saken tuh loh. Free wifi. Mimi, cek Jani beli lakar kemu sambil internetan gratis. Ngerere bengkel sane lengkap murah tur nyaman. Bengkel Srinadi One Stop Service, Ring Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Klungkung, Bali. Telepon 0366 251 96. Aduh, badan kurang power gini, cari rezeki makin susah. Tenang bos, biar bertenaga, isi power dulu sama Power F Action. Baru nih. Wih, baru bang dari Power F. Iya bos, Power F Action dengan formula baru. Sekarang lebih enak, badan jadi lebih kencang bertenaga karena vitamin B3-nya 1,5 kali lebih banyak. Plus ada ginseng dan madu. Wow, powernya. Seger banget bang, berasa banget tenaganya. Langsung jeger powernya kan. Untung ada Power F Action. Power hebat, rezeki berlipat. Power F juga ada rasa anggur dan mixed fruit yang sama-sama dahsyat powernya. Makin mantap ini. Power F, ini power kita. Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng, kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized. Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih?
Mau dong. Nih cobain smoke rib spesial ala Wilgos. Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang. Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. 3. Runtutan. Saat pertama kali bertemu, kulihat beli sungguh menggoda. Apalagi saat beli, terasa nyaman melihatku. Meronta hati kecilku, ingin selalu bersamamu, dimanjamu, dipelukkanmu, berdua saja hanya denganmu. Diolas beli, bagus sebeli, ngendehakan tipe suapi. Wih menyalawi, oh menyalawi, wih menyalawi, oh menyalawi, saja bagus beli, ngendehakan tipe suapi. Wih menyalawi, sebilang wai bakat kena hang muan beli, sengidang nang sapang mirip aku jatuh hati. Jak sengidang bobo, apa buen ngipi, jak selalu terbayang kenyang beli dari hati. Dumadak je beli konden ngalah demenan hati, panyidang beli hanya gelah aku pedidi. Jak sengidang bobo, apa buen ngipi, jak selalu terbayang kenyang beli dari hati. Saat pertama kali bertemu, kulihat beli sungguh menggoda. Apalagi saat beli, terasa nyaman melihatku. Meronta hati kecilku, ingin selalu bersamamu, dimanjamu, dipelukkanmu, berdua saja hanya denganmu. Diolas beli, bagus sebeli, ngendehakan tipe suapi. Wih menyalawi, oh menyalawi, wih menyalawi, oh menyalawi, wih menyalawi, oh menyalawi, saja bagus beli ngai aku jatuh hati. Wih menyalawi, oh menyalawi, wih menyalawi, oh menyalawi, wih menyalawi, oh menyalawi, saja bagus beli ngendehkan tipe suapi. Wih menyalawi, oh menyalawi, wih menyalawi, oh menyalawi, wih menyalawi, oh menyalawi, saja bagus beli ngai aku jatuh hati. Wih menyalawi, oh menyalawi, wih menyalawi, oh menyalawi, wih menyalawi, oh menyalawi, saja bagus beli ngendehkan tipe suapi. Kali.
rasane melipat-lipat lecak ngai adi sing anyar. Boya jetiang milena muani nanging bagus go beento biasa tapi bagus hatine utama. Beli orang sayang nanging sing membukti sing ke adi ngerti isin hatin beli beamon to beli sangat berjuang nanging kau bandli anggo adi alasan kone sing bagus kone sing putih kone sing sugih desan si beli jadi nak muani bayas bede masih tu sing dadi sing karena bagus sing karena putih sing karena sugih. Sadar diri canang dogen beli atur nanging sing membukti sing ke adi ngerti isin hatin beli beamon to beli sangat berjuang nanging kau bandli anggo adi alasan kone sing bagus kone sing putih kone sing sugih desan si beli dari nak wani payas bede masih tu sing jadi sing karena bagus sing karena putih sing karena sugih. sorry yen beli balik adi harus ngerti Dabali egois harus sadar diri canang doken beli atur. Sehingga sesi Naudi Senida FM bersama Senida FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Hingga pendengar Senida FM sedurungi puniki aturan ditiang sapa sirke wenten ring posisi nomor 1. Jadi pacang turun yang ditiang dumun tembang-tembang sene sampun presiden mertilar nggih. Wenten ring posisi nomor dase puniki tembang saking Kiss featuring Yesi Diana main api. Ngelantur ring posisi nomor sieu pendengar Senida FM. Tembang saking Oktober featuring Lebri Partami Bulan Bintang. Lantoring posisi nomor kudus wenten tembang saking Pompi Gelutan Sidori. Lantur ring posisi nomor 7 pendengar Senida FM. Tembang saking Remonata featuring Rai Puspita Setrum Rindu. Lantur ring posisi nomor 6 tembang saking Dewa Tunik featuring Ayu Puspita Kedikin Toke. Ring posisi nomor 5 tembang saking Tika Pagraki Bintang di Hati. Ngelantur wenten tembang saking Mang Senior featuring Eli Kirana Pade punya nike wenten ring posisi nomor 4 pendengar Senida FM.
Ring posisi nomor 3 wenten tembang saking jigek bulan menyalawi. Lan ibu sampun kepiringin sarang-sarang pendengar Srinadi FM. Ring posisi nomor kalih utawi nomor 2 niki wenten tembang saking DJ Mahesa featuring Tika Pagraki Egois. Ingin sana mangkin pendengar Srinadi FM langsung ke mantan ditang aturin pendengar Srinadi FM. Tembang sani wenten ring posisi nomor 1 tembang saking Gung Mas Pemayun menyalawi. Nah niki patah judulnya sareng jigek bulan ya. Saking mantanin nembangang sios niki nggih. Agung Mas Pemayun posisi nomor siki pendengar Srinadi FM. Lan sepisanan untatin acara erat runtutan tembang Bali rahinane mangkin pendengar Srinadi FM. Edisi rahinane mangkin redite kudu September 2024 puniki langsung mantan pendengar Srinadi FM puniki sanewentan ring posisi nomor siki lan meleji bos kelanturan untuk tembang-tembang Bali alit-alit utawi tembang-tembang Bali anak-anak ngantos ring galah sia semang. Jatine sudah masuk kriteria tiang jani tiang sudah madan menek baca adot masih tiang jani lah pujaan hati beli nembak tiang subangai nang melayang bang malu tiang nganahan rayuan Bali pesu api dumbanya lawi ngai jantung niki maragisi cara gempa bumi zaman jani hati-hati parkir hati melahang memilih apang singai hati sedih ditakutin yang makatin wani playboy. Masih tiang jani lah pujaan hati beli nembak tiang subangai nang melayang bang malu tiang nganahan rayuan Bali pesu api dumbanya cara gempa bumi zaman jani hati-hati parkir hati melahang memilih apang singai hati sedih rayuan Bali pesu api jantung niki maragisi cara gempa